Rampo tugku dia olo malak bini opuang bilan lagi kana sai tang tore duka tuyo napa kamasam misya pandaran mi tontong bang mentayan laku kami misa undongan narakala kominto temera masus sa opuang namuy na temme lurako tiyo na kamak padiran bilan nanya tiyo na mambaran mata apa tontong bang nasa abi tiyo na kamasam bilan alokatuan na sila ko lantem ato ka alototemo na pasadya lako kami sulanasan tu berkat pa pangabasan ni tulang pato tiyo na batang kalegi dolo lagi tarima opuang marannukan anak kamu umpas sangkay uleng duit tiyo na berkat mi den tiyo na kamatotoran baru tu kiampak sulanasan kipakai ulingkan ni tiyo na katuan tulami bempakan kipakai unang kay tiyo na pelayanan lanteinan iya ti opuang laabi raka kipakai umpuni sampai kalaabi tiyo na sangami lako batang di kaleku misorong tu anakku namin natin meluro ko kan tiyo na kamasusan bilang maya tiyo na mangmaran mata tiyo na kami tiyo na minto ako masus sa okuang apa tontong bangkan rampo dio olo malabi ni umpundulan ni tiyo na katuangki bilang na kitandai ko paminto na to dadi ni padadi lan alo katuangki okuang minto na to melo dio pentiron makure sumanga kan okuang bilang na nawin masusa talurapu masusa apa tontong bang ni palolong tiyo na berkas nilalu alo katuan na totemo na pasakta diologi sulanasan dolo laki tarima okuang mengandokan anak kamu upasake ulen duit tewailas itu na pasade keluarga umbawa ke matotoran baru lago kaleki bisa dipakai umpataru itu na pengkarangan ke nanti atri te dipakai umpataru itu na katuangki labi raka dipakai umpudi sa umpatalabi itu na sanambi lalu minto allo katuangki minto na rapu matusa tu benda di saluran berkas merako kami sulanasan lang temelan ni totemo kipas sampayangan anak kamu bang latantang umpasak lalu allo kan rampo tugku dia olo malak bimi opuang bilan lagi kana sai tang tore duka tuyo napa kamasam misya pandaran mi tontong bang mempayan laku kami misa undongan narakala kominto temera masus sa opuang namuy na temme lurako tiyo na kamak padiran bilan nanya tiyo na mambaran mata apa tontong bang nasa abi tiyo na kamasam bilan alokatuan na sila ko lantem ato ka alototemo na pasadya lako kami sulanasan tu berkat pa pangabasan mi tulang pato tiyo na batang kaleki dolo laki tarima opuang marannukan anak kamu umpas sakay uleng duit tiyo na berkat mi den tiyo na kamatotoran baru tu kiampak sulanasan kipakai ulingkan ni tiyo na katuan tulami bempakan kipakai unang kay tiyo na pelayanan lanteinan iya ti opuang laabi raka kipakai umpuni sampai kalaabi tiyo na sangami lalu minto allo katuangki kipasambayangan tiyo na minto rupun keluarga lanteinan iya te tumenda di saluran berkat mi lako kami sulanasan lantema tu ka allo totemo kamu tontong la umpas sakilan alokatuan na kamu totoran saya tiyo na pakatana lidomay kamu tontong bang lami palolong lalu minto alokatuan na kikalalay duka opuang keden ni temo isang suliran ki lalu ka masusan lalu ka kurangan benduka tiyo na silasan na lalakan lanti ato totemo nasangami na pudi na pakalabi sitaruna tiyo na gatuangki lanti ato totemo kisaro coba saya coba dulu 1 2 lagi sabar ya sabar masih ya lihat sini 1 lagi ya lagi ya sabar ya coba dulu saya coba 1 2 sabar ya 1 2 Kekukilalai ang puwan untuk pagkaromi ku tang mulan
dan duka tuh